Персонал ассистентларына өйдемесінен балы бұсоруша göre коммунистларын хем социалистларын блокундан депутат Иванна Köksal данышты кенді коллегаларына ани лазым теклиф етме парламента иш хем социал корумасында министрлиğin башыны Алексей Бузую. Депутат ургулады ачан рестарт реформасы колверилдийді, варды ниетті социал изметлеріні ийлештірме. Ама бітке не oldu. Кишинев муниципиясында хем Гагаус автономиясында персонал ассистентларын финанslaması yerindeki бюджетларына geçirildi. Гагаузияда 260 персонал ассистенттан автономияның бюджетиндан финансланыр. Не 9 миллион лей илда курер. Для персональных ассистентов и людей с особыми потребностями других регионов Молдовы деньги выделяются из госбюджета. Слава богу, и в Кишиневе нашлась форма. Кишинев хем башка регионнардан персонал ассистентларын изметлерин ödemesi için devlet бюджетиндан para verilir. Ama salt автономия yaşayanlar için para yok. Ben sayarım ani bu takım açıkçası дискриминация yapılır. Ama isterim getirdiğim makullarınıza, hani Гагаузияда hep Moldova vatandaşları yaşarlar. Персональных ассистентов. В автономии также проживают граждане Республики Молдова. Оппозицияның инициативасы almadı lazımlı kadar ses. Ama soru şu ankısı bağlı personal asistentlara ödemeklerinden bağlı parlamentin deputatı Ivana Köksal finans ministrusuna da verdi. Eu cred că noi, ca cetățenii Republicii Moldova, indiferent de ce autoritate publică locală reprezentăm, trebuie să avem. Ben düşünüyorum hani biz nice Moldova Respublikasının vatandaşları bakmayarak statusumuza lazım sosyal hem finans sorumluluğu anlayalım. Автономия бюджетine analiz yaparsıdık, transferlarsız bir kişi başına 4900 lei gelir kurar. Ama alarsıdık hesaba başka dolayları orada 2000 leye az bir kişi başına gelir. Da ben sayarım hani doğru olacak автономия kuvvetleri kendileri bulsunlar bu 700.000 lei ayda da bu çalışanların kategorisine üyesin. Să găsească resurse pentru a finanța aceste 700.000 de lei lunar pentru această categorie de angajați. Господин министр, я считаю, что нельзя вопрос. Sayın Minister, ben düşünüyorum hani her hasta hem zor durumda insanların hem hastaların bakımını yapan yardımcıların soruşuna bu rakurstan lazım yaklaşma. Bu problemi çözmeye dene acaba bu manaya kadar mı lazım yetişmeye? Ben tabi bir kere söylerim. Hani pek sevinirim hani Kişinev'da bu soruşu çözdüler. Ama hep o vakit sayarım. Hani tadil geç bulma hem vermeye finansları böyle insanlar için. Bu salt 115 kişi 260'tan. И это всего лишь 115 человек из 260. Иванна Köksal urguladı hani opozisiya niyetlenir kanun değiştirmeklerinden çıkma ki personal asistentların hizmetleri için devlet bütçesinden ödensin.